Fit India Sunday on Cycle ngasi September gi tang taret English ngani kun manga langban gi taraga mangani panba purnima numit yaifaraba korong mit asida Imphal West ki pasoi gi mafam amada centenary year initiative Sri Satya Sai Seva Organization India Sri Satya Sai Run and Ride Sunday on Cycle for the spirit of unity champion the mission of Fit India Hairiba Thoramasi Lamdamasigi Masing Yamlava Sri Satya Sai gi Bhakta Singa Loinana Amadi Sports Authority of India Manipurga Kusam Naraga Pangthokre Hairiba Thoramasida Lamdamasigi Tongan Tonganba Masak Nairaba Nairabi Miyoi Kayana Saruk Yakibasingi Manungda Lamdamasigi Saknairaba Sanaroi World Web Leading Legend of Manipur Kunjarani Footballer O Bem Bem Amadi Chinkaroi Puyamcha Mohona Chingba Saruk Yaduna Asigumba Thoram Singasi Mai Pangtoki Asigumba Thoramasigi Manung Channa Pung Cholom Amadi Thang Tana Chingbasu Utki Hairiba Thoramasida Sri Satya Sai gi Bhakta Shingna organized Tawjaduna Amadi Sports Authority of India ga Kusam Naraga Pangthokriba Asigumba Fit India Sunday on Cycle gi Thoram Asida Tongan Tongan ba Miyoi Singna Cycle Thauba Amadi Atienba Lamjen Loinana U Jara Thabana Chingba Asigumba Thoram Singasi Pangthokribani Loinana Thoram Loislakpada Ningthijana Sem Saraba Asa Athak Kaya Miyamda Khudol Tamduna Sri Satya Sai Bhakta Shingna Miyam gi Thawal Tawki Bharat ki Mafam Punamakta Pak Sanna Pangthokpa Horakliba Miyoibagi Khunai Punsibu Masa Mau Phana Thamlaba Matamdada Aikoi Khudingmak Aikoina Ningjariba Thabak Thoram Sing Aduda Mai Pangna Pangthokpa Ngamgadabani Amadi Afaba Laingak Afaba Lamdam Afaba Khunai Ama Poraknabagi Pandamda India Laingak na Paikalakliba Fit India Sunday All Cycle gi Thoramni Asigam Thoram Asi Nomaijing Khudingi Tongan Tongan ba Manipur gi Mafam Singda Pangthoktuna Lakli Ngasidi Centenary Year Initiative Sri Satya Sai Seva Organization India Sri Satya Sai Run and Ride Sunday on Cycle for the spirit of unity champion the mission of Fit India Imphal West District ki Pasoi gi Mafam amada Mai Pakna Pangthokliba Mani Amani Miyamda Uchali Tongan Tongan ba Nahadagi Ahandagi Nupidagi Nupadagi Thabak Toram Laba Mapangal Kalam Laba Masa Param Laba Kunai Thabak Kaya Toram Laba Adubu Thabak Tagi Retired Toraba Miyoi Kaya Nasu Asigumba Thoramasi Saruk Yaki Satya Sai gi Bhakta Shingna Ishorbu Thajajaba Miyoi Bagi Minungsi Dugi Manungda Ishorda Piriba Pauzel Madugi Pandam Panganaba Honaba Matamda Sri Satya Sai gi Bhakta Shingna Kathokpaga Loinana Honariba Kunai Rol Sibu Chapat Lamjen the Poroknaba Honariba Asigumba Taruba Mami Kaya Hairiba Thoramasida Uba Panki Achauba Apikpa Macha Haiba Thidana Amaga Lingjen Manana Aikoi gi Sinthasing Pangadabani Haibadu Ngasigi Asigumlaba Centenary Year Initiative Sri Satya Sai Seva Organization India Sri Satya Sai Run and Ride Sunday on Cycle for the spirit of unity champion the mission of Fit India Masida Mayek Lan Uki Thoramasibu Saruk Yaba Lakiba Tongan Tongan ba Miyoi Kayana Makoi gi Oiba Wakalon Sing Asumna Miyam the Thamki Aigiming Chanamam Falguni Singh Koi Sinjariba Sri Satya Sai Seva Organizations India gi State Unit Amo Eriba Sri Satya Sai Seva Organizations Manipur gi State President ne Aduga Sinjariba Run and the Ride se Baban Sri Satya Sai Baba Organization Asibo Hodopiramba Magi Centenary Year Celebration ga Mari Leinana 18 months celebration Pangdok Saba Asida Ekoi Fit India Amadi Ekoi Foundation Yoko Hira Foundation
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯗ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯔꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯟ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗ ꯍꯣꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗ ꯏꯄꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯨ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯅ ꯄꯨꯝꯊꯟ ꯊꯟꯅꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯦꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯣꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯙꯔꯃ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯗꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯟꯅꯤ I am K. Jagadishwar Singh, State In Charge of Sri Satya Sai Unity Run and Ride 2025, being held in Imphal on 7th September 2025. This event is held in connection with the centenary birth celebrations of Sri Satya Sai Baba. And this event is one of the events which are held across the country in 60 plus cities in the country, and our state is having this program today. And after our event here at Imphal, similar program will be held in other cities like Guwahati, Kharagpur and other parts of the country. So we are organizing here in connection with this Swami's birthday celebration, and one point is this event is also supported by Government of India in the sense that Fit India initiative of Sports Authority of India is also taking part in this event. Saibaba, Sri Satya Sai, Run and Ride, Nasi Aibusuko Viraga, Mapamchida, Chapaju Yaujare, Sigi Tanjaji, Pivi, Hanan, Takata Pondictory, Adua, Yamanumai, Karinoida, Angasaju Palodre, Chinjaga, Akugi, Saigi, Bhakta Mayamna, Akugi Sanuri Mayamgi, Chelakpa Kudimak, Lakiva Kudimakta, Medal Uptuna. Medal ji upiraga mayambu welcome tauba sigumba laigi charak jaga se gi tholaga akoi gi fit India run for unity haibagi type aduga koi isa hakchang sengna leiji haiduna koi gi mayam ji tholaga koi gi bhakta chingnaba koi gi hakchang phabna isa gi lanne na tropje ai yamna nungai aduga masimat yamna koi gi Imphal da nataba Kakching dazu, Thawal dazu, Manipur gi mafam arap pache sidazu akoi gi hakchang phabna lani fit for India fit leiba haibse sigi sidagi horaga matang tawbiba ngambiba chu oibiyo aduga ngasigi chinbi rambiri ba jingbu ai busu saruk yohan bugi damakta hanna phungop chari ai busu sanaroi amaina footballer amaina invite tawbirapasi yamna nungai maramdi koina sigi masi silliba Satya Sai sigumba nataba koi event khudimaktadi koi sanamagi ngata koi invite tawbire aduga ngasina ahan bani ai yaujaba phungjaba di laibaksu yamna phaba aduga koi gi tungda lakadaba singju sori maike degi afaba du bibigani haibasu khanje aduga ngasi koi gi sports sanaroi khatlatana atopa mayam amasu koi ngasi gi run and ride and run sida yauba phangba aduga koi gi isor khoiramaga yumda phamma leiba khata natte chang phabasi chen ma chongba adegi nongmagi walking chataba adi haibasi gi message asego message amani haiba khanje ngasi ai khoina chen ba chatpada koi ahal naman mayam amsu yaubasu bada yamna nungai je maramdi makhoi su isor budi yamna ningjaba aduga sanabasi kari no adegi walking ni kari no haibasi makhoi da lejadablo ngasi gi sina makhoi da so hoji kilometer ahungi mangagi chen mangamdrak su walk yauruba imai bel singna makhoi da hayeng gi nimita makhoi da phanggadaba nungai bado ngasi dagi makhoi su kharaba idea phangani haiba khanjai aduga
ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕꯅ ꯊꯧꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯆꯦꯟꯕꯅ ꯆꯦꯟꯕ 5 ꯆꯦꯟꯕꯅ ꯆꯦꯟꯕ 3 ꯆꯦꯟꯕꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯂꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗꯣ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯣꯜ ꯌꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯖꯔꯒꯦ ꯃꯇꯣꯜ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯄꯤ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯣꯔꯣ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯐꯦꯁꯇꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯄꯣꯜꯗꯒꯤ ꯀꯥꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯤꯕꯦꯠꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤꯗꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯁꯤꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯤꯡꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯔꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯌꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯉꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯃꯇꯣꯟ ꯌꯧꯕꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯄꯤ ꯑꯣꯔ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ